Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog ang puwersa ng GNN TV 44, pabyela rin makapanahon at lokal na istoryang dapat yung abalo, kapamilya taning garantisado, kompleto ang pambalansing informasyon. Ore ni pure balitang may kalap gining Lunes, September 29, 2025. Yako po'y bening ginto at iti in News Force, Pampanga. Arestado na reng kapulisan ing suspect king pamamaril king Korea National amilyari inyang April 20. IBing report. Arestado ing suspect king pamamate king metong Korean National king Phil-Am Friendship Highway kay bat ning joint operation ning Angeles City Police Office o ACPO, Quezon City Police District at Manila Police District. Arestado iti kapamilatan ning warrant of arrest. Akinilaling suspect bilang alias Bote, ating kasong robbery with homicide. Pinuri ng ACPO City Director Police Colonel Jose Rito Villarosa Jr. ing matagumpeng operasyon at pasalamat king suporta ning city government apani muna ng Mayor Carmelo John Lazatin II makanyan mo rin ing pamakipag-ugnayan ng QCPD at MPD. Pepasyag namang pasalamat ing Korean Embassy ating Korean Community king Central Luzon king mabilis sa kimot dareng kapulisan at ing city government para king hustisya at kaligtasan dareng hanggang residente. Iti ang kaso ng Korean National Amete kay Batberilan king danen ng Korean Town king Barangay Anunas inyang milabas sa April 20. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Personal ng Linawe City of San Fernando Councilor Tino Dizon, ing area na MNR project, ing danen ng Wayne Peace. IBing report. Personal in Inspection City of San Fernando Councilor Tino Dizon ing balaw sa rehabilitasyon ng Manila North Road o MNR project agagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 ketiking danen ng MacArthur Highway arapan ng Regional Government Center o RGC king Barangay Main Peace. King initial interview king project engineer ibat king DPWH anyayang September 17 ing deadline na mayariya dapat ing proyekto. Anya mangumustayeng konsehal. Noong kapilan niya talaga mayaring project, amaulaga king Aldo Dobiahi at transportasyon dareng memalen. Tamo pong yan ni Kenny, uling mag-follow up tamo po, kaya pong progreso na nitang obra, naning DPWH ang po itang kontratistado. Uling kung matatandaan niyo po, pangako din, kaya kami nilabasan tamo pong mag-feature Kenny, September 17 niya po. Ngayon po, September 27 na po, 10 days na milabas, papuyari. Pero, to give them credit naman po, dakal pumagobra ng ini. Po, kung akit siyo po, dakal pumagobra, adenanda naman pong pansinin, ng kaya katamo pong pamagpalawak. Po. Pero kita pong kabila kanini, tipa pong kulang na metong lane. Maulaga kanong sisiguraduan na balawo sing pamagbante, kareng gagawa na proyekto ng gobyerno. Ano pa na po yan sabi ko pin, ating pong epekto itang balo tamo pong ating mag-follow up po karela. Danta bilisan da po itang obrada, danta ita pong perwisyo na mibibigay kareni pong commuters tamo pong taga Ciudad San Fernando, lalo na po datang dalabas kening Aldoldo Rugo, ita pong karelang Kalbaryo, mapabawas siya po itang Aldo nga ito. Maraguli pong South Tampo po kareta pong makilabas po kaya katamo kayong Ciudad San Fernando, madalas dadalang keni, elaman po taga San Fernando pero kaya bela mo rin po mapeperwisyo. Kareta pong obrang kalupanan na melwat na pong melwat. Samantala, agpangkang Engineer Kenneth Fernando ng DPWH Region 3 minyawa diyang extension ng kontraktor uling miapektuan king mga labasang mga sikanauran ing karelang obra. Tikdaya ing revised deadline king daratanga October 17. Peg maragul na mo naman ng DPWH ing positibong epekto ng rehabilitasyon. Kabilang na ing maragula pa nga bawas king albog king lugal kay batlang tinas rengdalan. Kapamilataning meto nga mensahe, pasalamat siya naman ng management ng Mother Teresa of Calcutta Medical Center uling solusyonan niya ing maluwat ng problema king flash flood. King videong iti amekwa inyang September 24. Akit na nalulbog king finish section ng dalan andyang makasabi ing masika na bulos ning uran. Ako po,
Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tuto, King Balen, Susuyo. Kaya katanem ang silipan ng send-off event para kareng NLEX Road Warriors sa genapan King SM City Clark. Parang pre-game party na puno ng hype at energy ang naganap sa Arangkada Send-Off 2025 ng NLEX Road Warriors noong Biyernes sa SM City Clark Event Center. Mula opening number ng NLEX dancers hanggang sa grand photo ops at special messages mula kina Coach Jong Uy Chico, Team Governor Ronald Dulatre, at MPIC Chairman Manny Pangilinan, ramdam ang full support sa team na sasabak ngayong PBA Season 50. Let's give our fans, our company, our families, ourselves something to be proud of this 50th year of the PBA. 11 seasons in, this is our time. Together we fight, together we win. Together, let's make history. Go, NLEX Road Warriors. Bukod sa mga speeches, stand out ang mini-games at raffle draws kung saan ang fans ay nakasungkit ng exclusive merch at prizes. Siyempre, highlight ang moment na nakilala at nakakulitan ng fans ang kanilang idols sa meet and greet. Sa huli, ang event ay hindi lang simpleng despedida, kundi isang pump-up rally para ipakita na ang Road Warriors ay handang magbigay ng all-out performance sa darating na season. This is Patricia Mamangon on the spot. Atin pang mga paling balita, king pa magbalik ng News Force Pampanga. Nais naming ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib.
Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Panandamaning El Nino. Kung toro papali o mitatasing temperatura, daragul mo naman ing pamangailangan king kuryente. King daragula demand king kuryente asang kaning paning pamangamit kareng appliances kalupaning aircon, freezer at refrigerator. Asahan tamo naman na siguradong tuki ing kimot ning presyo ning kuryente amani batan king wholesale electricity spot market. Inya naman papaganakan ning Sfelapco kareng hanggang consumers ing paniguradong pamagbayo ning konsumo at presyo ning kuryente balang kilowatt hour. Manatiling makayantabe king kaya kaming Facebook page para kareng latest advisory. Beto nga paganaka, ibat king Sfelapco. Kapag labis pong nainitan o nausukan ng mga linya, tore at mga materyales na nakakabit dito, maaaring magdulot ito ng pagkaantala sa daloy ng kuryente. Bukod sa apoy, ang usok mula sa pagsisiga ay nagiging dahilan para ma-ionize ang hangin sa paligid ng linya ng kuryente. Ang mismong hangin ay pwedeng maging konduktor ng kuryente sa pagitan ng mga kable. Ang usok ay maaaring daluyan ng kuryente papuntang lupa at maging sanhi ng brownout. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hindi pa rin balitang dapat tamong tutukan. Modernong medical equipment at facility in Pesinayan King Sacred Heart Medical City, King Ciudad Angeles, kayagnaning 16th anniversary dareti ay ning report. Para king 16th founding anniversary ning AC Sacred Heart Medical Center, mo basta simpleng selebrasyon ning meganap no meto nga milestone event, amig level up king access at quality ning healthcare para kareng Kapampangan at kareng kasiping nga probinsya. Bida king programa ing blessing at ribbon cutting dareng nga duang major facilities, ing 3D mammogram o breast tomosynthesis at ing expanded hemodialysis center para yung game changers, karas king preventive at critical care. Yes, sabi ko nga 16 years, it's such a significant milestone sa amin. But we're not just measuring time here, but we're measuring how much lives we've touched, how many patients we've healed, and we've comforted through the years. Ang sa amin, it's not just a celebration, but it's our affirmation that we all have our shared vision for the hospital, and it's a promise also. It's a reignited promise that we'll keep doing better, we'll improve. We're going up, up, up. That's what we usually sing lately. We want to be golden. That's why ang dami pong mga expansions, and daming new products and services that we want to offer to our community. Good news para kareng kebabaynan, available ne ing 3D mammogram king mesabing ospital. Meto nga modernong imaging technology aagyong adetect ing mas mga lating cancer cells a posibleng akakit king traditional mammogram. Ating 50-degree wide angle view, ating stereotactic biopsy, minimal radiation exposure at mas dita kasakit o discomfort. Mas malinong images, especially para kareng ating dense breast tissue. So we acquired the latest technology in digital mammography. So we got Siemens mammography. So we have, together with the regular screening mammography, it includes tomosynthesis, 3-dimension mammography. So it detects the earliest lesion, earliest cancer.
So it is the best machines, I think, here in Pampanga so far. Kawani Ketty, covered na iti ng PhilHealth's Yakap program at pwede yan namang gamitan ng HMO. Kaya beya naman king highlights ing bayong renovated hemodialysis center ang eni mas malwalas, mas moderno at mas komportable para karayong pasyente. Expanded yan naman ng center king 50 dialysis machines. Ametong na karayong peka maragul king Mabiluga region. Ating isolation rooms, in-house garden, family meeting room at entertainment system. Accessible yan naman kapamilatan ng PhilHealth no balance billing packages. Actually, this is a state-of-the-art hemodialysis unit, no, wherein talagang kumbaga comfortable yung mga patient namin. No, na-expand siya because yung need ng dialysis sa Pampanga is talagang kailangan, in need talaga. Yes. From 28 HD unit, na ngayon po nasa 50 na tayo. Pero ang pinagmamalaki namin dito sa institution namin is talagang para siyang maganda po siya. Meron siyang garden and yes, parang hotel po siya. In goal, bawasan ing waiting time at siguraduhan na consistent at high quality care nga tatanggap na rin balang pasyente. Suwestyon da mo naman rin doktor kareng kabalen ing regular at check-up ang ayagapan ring sakit. So yung mga patients po natin, lalo na po yung mga may edad like na nasa 50s and above or 60s, at least nagpapa-annual check-up din, nagpapakuha ng dugo, executive check-up, para makita natin or ma-determine if meron silang any abnormalities, pagtataas ng like lipid profile, yung creatinine, and then of course sa GESCO, kung alam ba mataas yung creatinine nila, mag-consult na sila sa nephrom, kuha na sila ng opinion para at least maagapan na natin agad. Kawani ka rin adwang major facilities, inanunsyo na mo naman ng pamagtas ning bed capacity to 115 beds at ing PhilHealth Yakap program accreditation ning ospital. Lalam ning programang iti, mas marakala pasyente ing mika-access king primary care consultations, health assessments at screening, select lab at diagnostic test at cancer screening at panulo. Agpang king management ng AC Sacred Heart Medical Center, patunay ay tiking karelang pangako king next level care with the heart para kareng mas marakala Pilipino. This is Patricia Mamangon on the spot. Kay katanemang silipan ning bayong tambayan king Balen ni Santo Tomas, king on the spot report ng Patricia Mamangon. Isang bagong all-in-one tambayan ang nagbukas kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway dito sa San Matias, Santo Tomas, Pampanga. Pagmamay-ari ito ng dating City of San Fernando Councilor Reden Halili na ngayon ay nagbigay ng kakaibang combo spot para sa mga mahilig magkape, magpa-car wash at mag-relax. Sa loob ng building, 3 establisimento ang pwedeng puntahan. Nandito ang Haven Brew Coffee Shop. Perfect spot kung trip mo lang magkape, mag-meeting o mag-chill kasama ang tropa. Ikwa kini kareng anak ko pong kaluguran na higit kitang konseptong habang magpakarwas ko, minumang kape. Habang magpamasahe ka, magpakarwas ka. Habang mag-coffee ka, di ba? Nakalunwal. Kaya nakama. May 6 na bay naman sa mabilis at maayos na car wash ang Prime Works at may dagdag pang car detailing services. Para naman sa self-care, may manicure, pedicure, massage, at iba pang pampering services ang kanilang Liwa Spa. Bukod dito, may spacious parking space kaya hassle-free ang pagbisita kahit sabay-sabay ang customers. Siyempre, dini pang tao Santo Tomas. Sing sap na ni kana ang kaluguran na mayor, kalusan natin ng Dilbinel Kamo. Ni Santo Tomas. So, nakalasalamat kay Mayor kay Santo Tomas, kayang kagawad, konsyel, dahil empleyado kay Santo Tomas. They're very good. Balak very good San Fernando.
very good dyan in Santo Tomas. Ayon kay Santo Tomas Mayor John Sambo, malaking tulong ang bagong negosyo para sa lokal na ekonomiya. Opo, masaya ko po na pasalamat ko kay Ginong Mayupaya. At the same time, kang Councilor Reden Halili of City of San Fernando na nag-invest na po kay Tibalen na Santo Tomas. Sabi ko nga ho, our vision, our dream that someday Santo Tomas will be the Singapore of Pampanga. Now, the Councilor of City of San Fernando, mag-invest siya po kay Katamong Balen. So, he's part already of that dream and that vision na papunta po kay Singapore of Pampanga. Ngayong bukas na ang bagong tambayan, abay, mas madali na para sa mga Tomasians at travelers na humanap ng spot kung saan pwedeng sip, shine, and spa all in one place. This is Patricia Mamangon on the spot. Kaya katamong pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan, kilo ng 24 oras. Agpagking pag-asa ala ng akakit anumang weather disturbance, inubat dual ng Philippine Area of Responsibility. Easterly, so mapalingangin manibatan king dagat Pasipiko, yang mimiral king mabiluga parti ng bansa. Inya naman mapaling panahon ng araranasan, sumangit na niti, atin pamuring paminsan-minsan at kalat-kalat amay ng pamanuran. Kabalen maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga na anumang kaganapan, issue o reklam king kekayo lugal, malyari mong ikwento isumbong kapamilatan na rin numero mayakit king kayo screen. Malyari mo namang mag-post king kabing Facebook account. Kumpletuan mo na yung listahan na rin kaya bibinan regalo ngayon Pasko. Uling siguradong mga lalo yung inanak mo gusto nga layang tingga pag ginaldo ang pong regalo. Anyabe, suyuran mo na yung palengki, mall at Divisoria. Uling 87 days na mo, bayo datang yung Pasko. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng GNN TV 44 nga dinan kayong mata sa kalidad ng lokal na pamagbalita bilang panatang serbisyo kaning sablang Kapampangan. I'll benyo lang yaning Lunis, may kalapay istorya, ketiking probinsya. Yaku po'y Beniginto at ini in News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susunod. Ang inyong truck ay maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP.